Nonio tim lokruok maoriwo koda kalorogi. Kawadhi nyime ni Kambi Goldi mar Shanta Gold ma osebedo ka kunyo mula e gwenge mag Ikolomani e kaunti ma Kakamega kuom higni 15 mokalo okelo dang'ni ne oganda bang' yango ni gifwenyo dag mula machielo kendo dwaro ni jopiny odar. Okang' makamano miyo gavana owuok tung' mosuo gi kambino kendo dwaro ni gidar e kauntino. Shanta Gold osebedo katayo chenro mage ma opuodhi gi tend Kakamega, kata kamano lendo margi mar dwaro ni jopiny odar owene gi thuolo mar kunyo mula koro okelonegi lweny. Kungojea baba kuwasili. Idamo Central, mpo? Wapi shangwe kwa mheshimiwa gavana wetu? Planning and ICT, CPA Livingstone. Najua watu wangu wa Ikolomani, asua vijana wetu, you depend on gold mining. Sina bwene. Lakini kuna kampuni hapa, watu wanaitwa Shanta Gold. Wamekuwa hapa for over 15 years doing exploration of gold. Juzi nimeona wametoa ripoti wakisema we have some gold deposits hapa Ikolomani, lakini watapeleka a factory of doing gold processing in Siaya. Hiyo sisi kama watu wa Kakamega tumesema tunapinga mambo ya gold mining kwenda. And I want to join my brother Shinali kuambia Shanta Gold, pack your belongings and go back. There is no way wewe unakuja hapa nasikia umeanza kuambia watu watachukua shamba yao without consulting the county government.